itaba likhulu nje impela inhlito yafaka kodwa kwaba netinto uNkulunkulu latibekako kwekuthi utawuhamba naye ngosibona batawugcina abantwana baNkulunkulu bakhululekile. Haleluya. Lana sitawufunda khona bazalwane siyadala tishayo lashaywa ngato Faro nebantu bakhe eGibhithe taba tinengi kakhulu kodwa inhlito yakhe yathubeka yaba likhulu njengoba uNkulunkulu abeshilo ukuthi utawuyenda ibenjani ibe likhulu. Amen bazalwane. Ngithatha-ke naso isishayo sekugcina bazalwane lemfuna sifunze ngaso ikakhulu emoyeni wami lokuthi sifunze ngalesi sishayo lesi sekugcina. Ngifisa kungathi kungaba imvuselelo kithi bathi. Haleluya. Kungaba imvuselelo kwekuthi nathi as a church today siseluhambeni. Amen. Ngifisa ukuthi kube imvuselelo kubantwana baNkulunkulu njengaloku sibuya kule mvuselelo yePhasika kungathi kungaba imvuselelo kuleli khathi bazalwane ukuthi wonke umuntu athi ukuthi akafanele sihlale sikhiphe ngoba luhambo lolusembi kwethu kungenteka ngoqotike masinyane. Haleluya. Ngibukeke lesishayo sekugcina bazalwane kwekuthi lithi livla ngustawufunda lithi livla uNkulunkulu bashaywa ngesishayo lesimatima kakhulu ngoba liveta kwekuthi lana kwakutawubulawa noma kwabulawa ema-Facebook. Ngiyakuthi labana utawukhuluma ngamatiku kungenteka ubalahle kwakutawukufa wonke umuntu kulo-Facebook kwakutawukufa sonke silwane sifuyo lesi-Facebook eGibhithe. And leso sishayo leso sasesisho ukukhululwa kwebantwana baNkulunkulu. Haleluya. Sifundzele Nkosi noma ngubani ofundzako ngoba abafundi banengi beBhayibheli lapha uNkulunkulu usibusisile. Amen. Loyo lotawufunda utasifundzela ntawuse nje ngithi khatha ngoba yinze indzaba kodwa-ke kufanele siyifunze ukuze kuthi thine sonke sive. Ngicela ukuthi-ke uma niqale lapha uverse 7 lana ufunze nje verse 7 na 8 ugcine ku-9 sitawuse siyobuyela lemva sibone ukuthi livile siphathelene. That is Exodus chapter 12 from verse 7, 8 and 9. Utawuphindze ubheke kana utawusho ukuthi ubheka ukukhuluma. Amen. Lengadi ibobhoxwa ekusukeni emnyango nangetulu kwayo kuleyo leyawe kudlela kuNkulunkulu. Kulobo busuku inyama ibobosiwa idliwe kanye nemibhifo nebababo kanye nesinkwa leside embilisi. Le nyama ningayidli iluhlata noma iphekile kodwa niboyidla yosiwe yonke kanye nenhloko yayo nemilende yayo nekwangekhathi kwayo. Amen. Nasifunza abazalwane langetulu ngizame ukuthi sithethe amavesi kungabe kude kakhulu bazalwane ngivile ukuthi khona lokhu esikhathi. Amen. Njengalokhu nje seku-20 past 12 ikhona esikhathi. Langetulu uNkulunkulu ukhuluma naMose. Amen bazalwane. Uyasho-ke uMose kwekuthi Mose tshela abantwana baka-Israyeli indlu nentindlu kwekuthi abakhethele izinyane ngaba lemvu noma lembuzi bangikhethele leli zinyane. Lezi zinyane kufanele lingabi naso sici. Haleluya. Leli zinyane kufanele kulamalanga lawa lakaliwe likhishwe emhlambini likhishwe emhlambini ekhona la libekwe eceleni lingahlanganyeli nemihlambi yonke. Amen bazalwane. Kuthiwa-ke lala sifunza khona kuthiwa la uqhubeka la ngenhla kuthiwa uma likhethwa leli zinyane akusiyo yonke imindeni leminengi noma lemikhulu
leli zinyane bazalwane balidle balicenze kanti umthetho uthi naseyidliwa le nyama kufanele idliwe iphele. Kuthiwa-ke imindeni lemincane iyangena kulele minye imindeni itawuhlanganyela lezinyane. Haleluya. Itawungena kulele minye imindeni ingene nayingena kulele minye imindeni sebayadla kanye kanye ngoba injongo kwekuthi lidliwe liphele. Amen. Kuthiwa-ke leli zinyane leli sengisho kuthi kumele libe bedesidi. Amen bazalwane. Liyawuhlatshwa leli zinyane ngesikhathi uNkulunkulu latawusisho. Nawufunda verse 6 kuthini awuligcina kuze kube lilanga le-14 kuyo le nyama kusihlwa mhlazana sonke sibe sema-Israyeli sitawuhlaba leli zinyane. Amen bazalwane. Seliyahlatshwa nalihlatshwa leli zinyane kuthiwa nawe senithatha ingadi yayo leli zinyane iyabhekwa kule minyango lapho lama-families angene khona. Amen bazalwane. Lapho kungene khona lemindeni ngemindeni sekuyaqalwa-ke lapha emivalweni emaceleni nasetulo kuyabhekwa le ngadi. Kuthiwa le ngelosi yekufa le ngelosi yembubhisi iyawuthi nayifike ngalobo busuku nilapha endlini emnyango wakhona kubhekwe le ngadi ngaloku kubonakalayo. Amen bazalwane. Le ngelosi yembubhisi nayifike ibona ingadi sawufika lapho. Amen bazalwane. Sawufika lapho. Le nyama ine-order bazalwane. Kuthiwa le nyama mayingaphekwa nje ivuthiswe emantini. Amen. Le nyama lena ayingadliwa ihlathi. Le nyama lena iyawosiwa. Nayosiwa le nyama iyadliwa. Idliwa yosiwa. Yi-order. Amen bazalwane. Lokufanele ukuthi bantwana baka-Israyeli benenjani bayigcine bayilandzele kuze baphephe uma efika umbhubhisi. Haleluya. Qhubeka Nkosi. Verse 10. Le nyama niboyidla ningalishiyeli likusasa. Nakukhona lesele niboyishisa. Nibothi niyidla nibe tinkhalo tenu tiboshile. Netinyawo tenu tiseticathulweni. Nemvubu ibe isesandleni. Nidle ngekushesha. Lelo-ke liphasika lekudlulisa simakazi. Lelo-ke liphasika lekudlulisa simakazi. Losho ukuthi nase idliwa le nyama lena ayidliwa nje sinoma kanjani. Kuthiwa nayo naniyidla idliwa ngekushesha bazalwane. Haleluya. Naniyidla niyidla nigqokile ticathulo tenu. Ready for the journey. Amen bazalwane. Niyidla nigqokile ticathulo tenu. Number 1. Inkalo tenu iboshiwe. Netinyawo tenu tiseticathulweni. Nemvubu ibe sesandleni. Niyidle ngekushesha. Amen bazalwane. Kuthiwa-ke lelo liphasika lekudumisa uNkulunkulu. Haleluya. Manje lokumqoka solo ngiya-underline. Kumqoka kuthatha le-order yoNkulunkulu. Kumqoka kukwenta konke lokulakushoyo uNkulunkulu. Amen bazalwane. Haleluya. Ngaphandle kokukwenta konke lokhu lokushiwo uNkulunkulu kungeneka kube khona lokugejana. Inkosi umsayisi kusisi. Kube
ngiyahamba ngijabule emkhathini welive laseGibhithe. Ngishaye onke ematibulo namaduna aseGibhithe ebantu newetifuni. Ngihlulele tonke imithixo yaseGibhithe. Ngingusimakazi. Lengadi iyawuba luphawu kimi. Kule tindlu benitawube ningekhathi kwayo. Nangibona lengadi ngiyawukwenza. Lesishayo singeke sehlele kimi nangijezisa eMagibhithe. Hallelujah. Noma yafe matibulo, etilwane, noma bayafa abantu, ma-firstborns, lesishayo ngeke sehlele kubantwana baNkulunkulu. Amen, bazalwane. Ngoba kuneluphawu lolubekile lapho bakhona kuleto tindlu lapho bakhona balindele kwekuthi ngalowo usuku ingelosi yembubisi iyenda kodwa nayibona lengadi uthi uNkulunkulu nangibona lengadi ngiyakwedlula kini. Inkosi umsayisisi kuthiwa lo mkhosi lona nina ma-Israyeli seniyawenda nanini. Hallelujah. Sibuya kulo mkhosi bazalwane. Lo mkhosi lomkhulu. Nathi salayeka ukuthi lo mkhosi lo sesiyawenda nanini. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Uma kuhlatshwa leli zinyane lelide side lihlatshiwe nelethu bazalwane. Sikhumbula ukuthi lihlatshiwe nelethu bazalwane, liphasika, lihlatshiwe lokhu sikwenda kuze sikhumbule. Niyathi bazalwane ukuthi ukhofa kuyakwenda ukuthi into letikhoba lokho kufanele utende. Ungatendi. Amen bazalwane. Nathi sibuya kulo mkhosi lomkhulu longaka. Hallelujah. Lo mkhosi lona wendelwe ukuthi sikhumbule ukuthi thina sibobani emva kwekufa nekuvuka kwaJesu Kristu. Hallelujah. Nelethu iphasika bazalwane lihlatshiwe. Kungathi bantwana baNkulunkulu noma abe bosowuyekethise kangakanani, it's time ukuthi uvuseleleke ubuyele kuNkulunkulu ngoba singanali izinyane lebelide sigcinana nathi leli uJesu Kristu lelavuma kuma life endaweni yethu bazalwane kuze thina singasafi kufa kwangunaphakade kodwa bese sithola kuphila kwangunaphakade. Hallelujah. Siniketwe Jesu bazalwane. Thina sesibekwe luphawu lesibekwe lona luphawu lamoya longcwele. Moya longcwele longafuni kwekuthi ungena noma ngabe yini akakasulwa moya longcwele bazalwane. Siniketwe lolo luphawu thina. Ekufeni kwaJesu siniketwe lolo phawu. Muva akhuluma nebafundisi bakhe athi nineke nithi hambani niyawulinza eJerusalem nilinze isipho samoya longcwele. Amen bazalwane. Utshela abafundisi bakho ukuthi sale nihamba neJerusalem uthathe ama-orders ezintweni kaNkulunkulu. Awendi ngekuthanza kwakho. Uhamba ngale pattern yaNkulunkulu. Noma ahambi ngayo akusiko kwaNkulunkulu kwakho. Hallelujah. Akusiko kwaNkulunkulu kwakho. Uyathetela. Hallelujah. Lethina live laNkulunkulu nembala labafundi baJesu nabayawuthatha lo phawu bazalwane. Lesethembiso lesikhulu lesathenjiswa nguJesu. Nabaya laphana nabo bathatha i-order baya kuleli kamero lelikhulu bayawuthatha bayomukelisa lesipho samoya longcwele. Hallelujah. Nembala moya longcwele kuthiwa wehla kuleya ndawo. Kwaba nemsimo lomkhulu siwungule sikhulu lesevakala ngathi siqhamuka ezulwini. Uthi netive ngabe emaswati abekhona ngabe ini ekhona kodwa nje mlanza
kuthiwa lakabe bangephandle naloyo weva ukuthi hawu nangabe kwakunebesuthu kunebesuthu eNtuli nangabe kwakunemapete hawu kunemapete eNtuli kunebakithi nangabe kwakunasiphi isive naloyo kwalufa lulwimi lwakubo asehlile moya longcwele ngoba nasehlile moya longcwele bazalwane utakwendisa lokuyinthando yakhe hayi lokwakho utakwendisa lokuyinthando yakhe lokuyinthando yakhe utawugudla noma uyababa utawugudla noma ngabe kubi akudlele haleluya utawugudla ngoba yena nasafikile utawukwenda lokuyinthando yakhe lana sifunza khona bazalwane kuthiwa labalidla lephasini kwakufanele balidle nalokubaba balidle nesinkwa leside imvubelo ngiyacabanga lokho ukuthi kubi akudleka akuthandzeki nabalidla lephasika kwakufanele badle nalokubabako lokungehle emphinjeni kodwa kufanele badle nabo namhlanje emakhaya nasidla inyama tethu kuba nemasosis bangakutshela abantu ukuthi isosi yami bekuthanza bangakuchazela nawungakubabude ngoba sisuke senta kwethu ukwenda lana wawungakukwenda kwakho ngoba lana getting ready for the journey siyaphuma kulokugcina nabo lokukhulu amen bazalwane futhi lokuhlungu noma lokubaba kangaka bakusymbolize le mpilo bebayiphila abantwana baka-Israyeli baphila eGibhithe kwakungesiyo impilo lelula impilo lebeyingamukeleki haleluya njengoba lihlatshiwe lethu awunakwenda kwakho lokufuna awunakwenda kwakho lokuthanda titawufika tikhathi letimatile ukhulumile umfana Nkosi wakhuluma emagama lamakhulu akhuluma ukuthi nakufika tikhathi letikhulu empilweni akube kuthokoza hayi ngoba uthokoza bese kodwa ufana uwisha lokho umbhekile Kristu haleluya umbhekile uNkulunkulu kwakuthi noma kukhona nabo sekubhekene nami haleluya kuthiwa kube kujabula kube kuthokoza akusena nje kuthokoza bazalwane ngoba kuthi lesimo ukhona kuma usithathe njengaloku sinjalo ngekunethemba uNkulunkulu kwakuthi noma kubhekene nalesimo angezwa khona kwakumunye eGibhithe bazalwane kwakungahlaliseke eGibhithe bazalwane impilo yayimadina eGibhithe bazalwane kodwa abantu baNkulunkulu bebasolo banenzele ukuthi ngalelinye ilanga uyawusiza uNkulunkulu uyawusiza nesikhathi esifanele amen nathi uyashesha asesisonzeleni ngesibindi sisonzele kunani uKristu lofe wavuka ngenxa yeliphambeko lethu ka-Israyeli bazalwane noma eGibhithe bebakhululwa nje bona kulobuhlungu ba-physical kulobuhlungu bekusebenta ngamadini kulobuhlungu bekugcilateka kodwa thina lethu likudla lehlile bazalwane hayi kusikhulula nje kule misebenzi le-physical kodwa litele kusikhulula esonweni haleluya lethu likudla lihlatshelwe lethu likudla lehlele kwakuthi sikhululeke esonweni njengebantwana baNkulunkulu nasivuma besisha sekuthatha Jesu ukuthi abe yinkosi asikabhekeki bazalwane kokuthi inyawo lethu lolunye lube ngale eboneni lelunye lube ngala
asibhekeke kodwa sibhekeke ukuthi noma kuvela kukhulu sime sinethembe Jesu lokho bethuna bazalwane sinesibindi sekuba ngoba Jesu wethu bazalwane bebathi bacedzile ngaye bebathi kuphelile ngaye kodwa siva emantombazane lamabili ngathi bakusekuseni ngathi ngiyawabona ashaya umlomo wasekuseni agijima ayethuneni la Jesu uyogobisa sithumbusa ngathi ngiyawabona lamantombazane lawo ashaya umlomo aphikelele lapha they had a problem inkinga yabo ukuthi siyafuna ukugobisa Jesu siyafuna ukugobisa nesithumbusa kodwa lenguza yelitshe sayisuse lombaba bathi bazamelele ukuthi ngoba sinale ndinamba asihlele phasi ngeke sikhone ukususa lelitshe baqhubeka ngathi ngiyababona bagijima bajahele lapha ethuneni laJesu haleluya nabefika bathi ngala babona nayindvodza legcokele timhlophe ihlele tukwelitshe lithuna livulile bamangala kakhulu uvukile Jesu bazalwane akavuswe timpilweni tethu akavuswe bazalwane let us get ready bazalwane Jesu wethu usonzele kuya masinyana amen bazalwane akana ufike Jesu aqalele phasi wayenda inkonzo yakhe yaphelele amen thina sesiniketwe kwakuyingadi kodwa thina siniketwe uphawu lomoya lomngcwele nayita inkosi yamakhosi bazalwane ayuqina ngoba lolu phawu alubhaqi lwalungakabhaqi nasemuva eBhayibhelini lolo alubhaqi luphawu lomoya lomngcwele labo abayilile inthando yaNkulunkulu bayenda yonke imisimeto lemele ukuthi bayende njengamaKristu kuthiwa they will connect with Christ nesikhathi abuya lanza kakhulu amen kuyoba madini emhlabeni angethusi bantwana angethusi vumani ngena bantwa bami kulo mbuso waNkulunkulu ngoba kusentawa mnyama emhlabeni lenzaba ayisine ngebantu bonke kodwa ingawe as an individual amen vumani bantwa bami kungena kulo mbuso waNkulunkulu kuze usuku loJesu lokuya kwakhe lunganituki emabhibhithe bekangathi ukuthi ngalobo busuku utawukatsha kuthiwa kwakubumayemaye baze balingane kumncenga Mose ukuthi Mose thatha abantu bakho hambani salelihamba ingolosi yemkhumbisi yayingakhethi langena nakafayo ifirstborn yafa kwakubumayemaye langena nakabanibani nangabe bebakhona bakadlamini yangena sade bafirstborn nangabe bebakhona bakagwebu yangena nangabe bebakhona bakamsimango yangena ibulala isaqada konke nafirstborn
Nkosi nemsindisi sihamba kanje naku lokufanele sikwenze naku lokufanele singakwenzi basasimlayela endlela asiqikelele kwekuthi lokhu abasitshela kona sikwenze njengaloku basitshela kuze lusuku lolukhulu lokubuya kwaJesu lungasikeji. Ngiva bayahlabelela nababosisitabeni bathi siyomdumisa sidumise sihlabelele sithi bayethi hayi wonke umuntu hayi wonke umuntu haleluya labo lokusuku lolukhulu lolungeke luze lwageje uthi lomunye ahlabelela uthi ngiyamkhumbula Jesu umhleli athi ngimkhumbula emalanga onke athi ngimkhumbula ngihambe endleleni ngihuba ihubo lezinsuku zonke leli hubo lokubuya kwaJesu leli hubo lesinziso kufanele silihube emalanga onke kude kuthatha ilifu angisho kuwe bafethu ngiyabhekisa nje bazothi kude kuthatha ilifu kumele kube lihubo lezinsuku zonke ngoba lolu suku lokubuya kwaJesu alwadini. Amen bazalwane. Lapha yathi uNkulunkulu yeJesu songehla ulanze kakhulu songehla ulanze bantwana bakho asiwathi liyawufika lo suku lufike ngekutuma kungako kufanele uhlale emalanga onke nakukhona lapha hambeke kabi khona ijima usheshe kuye ngoba tandla lakhe hlala livulekile kwekuthi angakunika imthethelelo. Amen bazalwane. Namanje nje banengi bantu bahambele phashane naJesu kunetinto namuhla leti baphethe kabi noma tinto leti bente bangakhululeki ngoba sebakhashane kakhulu naJesu kodwa sisabuya lephasikeni bazalwane lentiwa lentelwe ukuthi sikhumbuze ukuthi ngelinye ilanga kunenkosi leyashiya emazweni yashiya Khosi yavuma kutoba lizinyane yavuma kutoba umhlatshelo kuze nine nawe singasayi ekufeni kwanguna phakathi kodwa bese siya ekuphileni kwanguna phakathi. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Asikwendeni bazalwane asisondeleni bantwana bethu asisondeleni kuJesu akusiwo umdlalo lo kwakubukeka njengemidlalo esikhathini sabonono kwabukeka kwanganakeka nasetintombini letilishumi.
sihlanganise nekufa nekuvuka kwaJesu empilweni kaKristu. Uthi bazalwane konke lesikwendayo kombuso asikwenze inyawo tethu iselicathuke. Amen. Nasidla lephasika sidle ngokusheshsha. Uphethe intonga yakho esandleni. Uthi Jesu nakehla emhlabeni alanza ibandla lakhe lolu suku lolukhulu lungabuthuli. Musabuka phansi. Hallelujah. Musabuka phansi lenzaba ingawe. Musakunaka abantu lenzaba ingawe. Nguwe lona kufanele utilungiselele naluhambo lolukhulu, luhambo lokubuya kweNkosi Jesu. Nayibuya itawubuya sinyana. Lokushiya ngaphandle endlini awuyokulanza. Nalokungekhatha awuyokulanza. Lusuku loluyafika ngeqhubu sibuya kule mvuselelo bazalwane. Njengathi uNkulunkulu angasisita asicalele phasi ekukhondeni uNkulunkulu. Simkhondele ngamandla. Hallelujah. Amen. Noma ngabe bokuthebesela. Sikhathi sokuthi ungasathebeseli. Calela phasi utibisele. Khohlwa manje kusemuva. Sale utekulele kulokuphambili. Hallelujah. Khohlwa manje kulokusemuva. Telulele kulokuphambili. Lihlatshiwe lethu. Bonke labatawuvuma kungena abazalwane bangene nekhathi lombuso. Kuneliphawu labatawunikwa lona liphawu lamoya lengcwele. Nafika Jesu ayenza ibandla lakhe. Uyawufike emoya lengcwele ende umsebenzi. Letinkinga letinhlupho lesihlangana nazo swallow them. Sithathe kinjalo. Singakwithi ngoba sekunetimo embi kwethu. Uyakhuluma umyeni wami. Ukhuluma ngokuthi wahlatshwa linyemvu. Phela nasifika kulenza kwamazi ukuthi uyahamba. Kana kanjani? Abosho njalo umfundisi athi ngithi lo mnyaka lona kude ngibona umuntu. Ngithi ngiyabonga Nkosi ukuthi umyeni wami uyaphila. Abosho njalo athi hey lo mnyaka lona angikude bahambako. Ngithi ngiyabonga Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ivukile bazalwane, ivuke yasikhaphile. Ivuke yasingetele amandla. Sitawuhamba like never before. Ngoba ivukile sengete
basiwe ngabanye abantu basesebayagwena nababona abanikazi baletipho leti kwakuthi lona kunalo luphawu lwethu bakubamba ngenkani bakufake kulo mbuso wabo bakwende lokhu lokwentiwako la kule ndlela. Amen. Kwakhulunywa laphana kwakhulunywa ngemtebise mabhulu nabana bawabeka labanye batebisa bangani ukupenda kanti kuyisayini yalabanye babo cela kuxwayisa abalakhaya banje kwokuthi noma ngabe uyababona labantu batebisela amabhulu bawabekele abafana wabo don't copy batakujosa bakufake kulesibani kuthiwa lokhu kufana benathi ukuhlezi babadosa labafana lolomunye naye alendile loluphawu kusho nami amako abakunene lapha kuthiwa lolomunye umfana naye abonakele kanalo luphawu bavele nje bamhlabana lona lomunye wabona nje ingadi intshazi nje ishone kuthiwa bengasabi umfana kokuthi wenda njani lapho bakhona bayayidlula lendlela yisho ngakekele kuthiwa yena bathi nabambuda he could not speak ngoba wabasakhulumela niyabona lo akazange kodwa aphephe ngoba naye unalo luphawu base bayamfaka sebayomtraina ngoku kule bantu abangahambi awena ngenani lombuso wankulunkulu nilandzele timiso letikhona lapha konkulunkulu kuyawumsinzisa kuyawumphephisa madodana ami likhona nentelo lihambe lipope lipope nemathathu lipope nayo yonke into angisho ukuthi alo lenye yalethathu iyisayini yakhe batakujosa bakufake isipasi. Hallelujah. Asingeneni bantu baba asingeneni bazalwane semibeleni phawu kamoya lwethu liyawusenda bazalwane ukuthi sihlale si-connected nayo inkosi yomsebenzi. Amen. But lesi sedinga sinendzaba ukuthi uhlale ekhathe ngoshe
noma waseGosheni lona lowenzako wenza ubuka luphawu lwegadi noma buphephile betinye but lamuhla awusaphephi ngoba uphephile intombi but sawuphepha ngekuthi igadi ikhona yini kuwe nangabe ikhona igadi kuyondlu sewuyenza oh haleluya lalelani bazalwane igadi khona isilekelela khona isilekelela etintweni umbhubhisa sakhishiwe akhishelwe ekhaya lakho akhishelwe abantwana bakho asaphumile bathi bese kwala igadi noma bese kubhalisiwe kuthi ekhaya lakho ngeke kuphumelele sisitwa igadi yaJesu lesilekelela abashilo lesilekelela abafukile lesilekelela abakhetha ivumelwano bathi le gadi yenza umbhubhisi oh haleluya iyamendisa umbhubhisi legadi yaJesu lamangayo nafika verse 43 akubuyiseka lapha ngenyawo umnakethu nafika verse number 43 kuthiwa lalelani Israyeli kukhona emkhathini wenu nabangesibo baka-Israyeli bathi hambi nabantu labathi hambi nakwenteka bafuna kunidla lephasika ngoba bahlele emkhathini wenu kodwa basibo bakulelizwe kodwa bona noma sebafuna ngeke balidle yabusiswa ke noma verse 44 ilo lothi kodwa